Pemirsa petani pedas sering bangli rauhne mangkin sepatutnya nih sampun side mopi kolehan ageng santukan harga pedas maol ring pasar harganya nih kantos pitung dasa tali rupiah a kilogram nanging mawinan sasih panesing lintang petani ngerasa yang memocol santukan akeh tetanduran pedas sane nenten nados. Wayan merte petani pedas sering kintamani mausang sangkaning pengerau sasi panes saning lintang, penyiwan tetanduran pedas sani ketanem ring sawetara genah skadi ring suter, miwah yeh mampah layu turmati sangkaning kekirangan toye. Ya diastun sampun saya gema buah. Kanan sekadi inucap taler ketampenin ring tetanduran bawang antuk jimbar kali hektar. Nampenin pikobat inucap dane mamocol akeh pisan. Merte nandur pedes sane akeh santukan dane mapikayunan sidemoliang arke becik yening sampun masan mupuh katanyane memargi ring bulan amangkinan. Sekadi sadurungyane pengrauh bulan Juli sampun lintang sasi sabah. Nanging kantos bulane mangkin durung wenten sabah. Maut sahe mangde produksi nyane becik tanaman pedas mangde kasirem pingkalih rahina, nanging dane nenten side ngemargiang ring tengahing sasih panes kadi mangkin. Santukan prebeo antuk nyiram akeh, napi malih angke numbas toyo. Sikit tangki medaging toyo muatang prebeo satak seket tali rupiah. Wantah side nagingin pingkalih penyiraman antuk kali hektar. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.